Nay kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, May. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa'y ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung, May. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag ag progreso! Kastala ti biyag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biyag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang bantay. Ano amerisen ket pakadawan met iti adal. Ket mailinteg dagiti kilo a kapanunutan. Kastala ti biyag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biyag! Ket ita adtoy manen ti may sapay a pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agbilang iti piyek no di pa'y napesaan titlog. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Daisy! Insan! Insan, Daisy! Nay, sino di agay-ayab bakit? Ay na, Parbangon. ay wan nga ron. Insan! Alas 4 pa lang, iti parbangon. Bumangon ka ting kakitaan. Ang mga nanya ti bagan. Ah, wanan. Mabit lang, insan. Umaya kon. Ay, ako. Ay na, pasensya ka na, insan. Nagsapak namin ngayon, May. Wan nga rod. Anya dito sinusungon mo? Gumatang kan itilakok aluddag, insan. Kalala nila kay ko iti taltalon. Ay, asino nga'y timayat nga agsida itiladdag kada kami. Saan mo't akayat dagiti anak ko tiladdag? Di, da kayo kanila kay mo. Gumatang kan, insan. Imbag lang nga igatang ko iti bagas. Ay na insan, ingka isursur di talaod. Ado tagatang ijay. Mapanak at talaga dita, insan. Ang gumatang kamot ton, ah. Ala, itakalan kan iti 5 baso. Ah, nagadon? Dulaang ah. 5, ah. Ha? Manulaang mo tibayad ti may sa abaso nga'y, insan. Kamasi daw ang tilidtog bakit? Kapag gimatang kay tinagado. Ay, ipilit mo't nga mininsan ibing. Ay, masyanak, tawan ka nung igatang na itibagas da. Apay, awan nga tati nakalapan nila kay na alam mo si Jekarayan. Iso kumati umay na ilakaw. Yumay na ka no ada makalapan na. Ay, unay mo't ngaminan. Nakakaasi ti panagbiag dagi dyan agasawa. Wen nga rod ah. Agmalmalam nga agkamkammal nila kay na ijay karayan. Ang no awan makammalan na, mapan mangala itiladdag ijay taltalong. Nanang, umayak agla ko iti luddag. May sa palang gana tinaalan nila kay ko. Ay na, jak agsidsida iti kasta. Bakit lang arudan pag sida anak pala iti landag. Gumatang kamutan, nanang. Imbagla tulong mo kanyak nga agrigrigat nga anak mo. No nagadal ka kumaanalaing ededesan kumakas tatibiyag mo ita. Mangup-opisina ka kuma. Day tanto mo nakita na itinaramid mo iday. Ala ni nanang, malagip naman ang tinapalabas. Nalpas daytan. Duwan ti anak may kanila kay ko. Ita, agrigrigat kayaon. Kita man talangam. Nagngisit kan. Gapo iti pa nagsursursur mo iti ledag kas kada komporme dita. Bayam ka din tila nga, nanang. Tinapatag, makabiro kak ti pagbiyagan me. Iso gumatang kayon,
Kurang pa'y amay sa kilo abagas na ito'y naglakwak. Ay na, ado ti bagas may, ingkalat tamang kaod di ta pagbagasanan. Kalala kiti pensyon ko. Gimata nga, iti kagudwat kaban abagas. Mabainak. Ingka kit din. Ingka mangalan, mabisinan dagiti apukok. Mapanak laang ang aglako nanang. Yak kaya ti agdawat-dawat. Apay, kayat mo ayati main-initan dita, kan mabambannog amagmag na. Sige man laangan. Inak mangalan. Puskulukon at irupak. Ay na, agim babain ka pailaang. Lakay, basit tinalakok aladdag. Nauma ka nung dagiti tattao agsilsida iti laddag. Nagsakit mo ti saka ka maopran iti danong bakay. Aglupsitin ti saka. Daytoy bagas nga isaang ko, impadawat manan ni nanang. Masyan manan kadagiti apu ko na. Ama no mabisinanda ka no. Day tapay ti jak kayat bakit. Dumaw dawat talatan ka ni nanang mo. Iboy-iboy nanto manin dagiti impadpadawat na. Ay kat pasensya amlatan ani nanang. Kasjay na talaga. Ngam na asi. Bakit? Nasaysayat saan wag abroad kan? Idi pa'y nga ibagbagak day taken ka. No idi pa'y kumaapinalubusan nak. Saan akastoy karigat ti panagbiag tayo ita. Problema mo't nga minti kwarta nga usaram. Adda mabirukan. Nalakalaang ti mangipamuspusan. Lakay. Insan. Pautangan na kun pangaasim. Ay na insan, kayat ka tulungan. Angam kasano nga rod, kat awan mo ti kwartak. Makabulan ko lang iti Hong Kong, mabayada kon ti utang ko kan ka. Awan nga minan ti amo ka sa bali a pagutangan. Masyan ka moton akanyak, insan. Ada kwarta mi kanila kay ko. Ngam usaran mi dayjay, nurugyan mi manan ti agtalon. Kapapit yumot. Huston to no makabrodak. Addanton maipawit ko. Uray interesampay no kayat mo. Sigurado ka, abayadam mo't laadagos? Wen insan. Uray interesampay iti 5,000. Okay laang kanyak. Agflighten ni bakat ko. Makapanan ni abroad. Anya, Uy, nanang. agflighten ni Ibing kunam. Na, jak among agflighten In sekreto milang nanang. Ket ita, matungpalan ti arapaap may. Arapa apyo nga. Bumak na nga! Ag-flight gaya man ni Ibing, bakit? Wen, inton Sabado ka nun ti flight na. Nakaamwam? Nasabat ko ni John. Kastaw na itiragsak na magmag na. Ipampanakil na itamin na masabat na, nga gabrudan ni bakit na. Ay kat, asino mo't ngay, ti saan amaragsakan. Siyempre, saan dan nga agrigat? Apay, basta nag-abroad, saanan nga agregat. Agnam ay daa. Kitaam di anak ni Nana Linda. Nagabroad di inauna abaro na. Kitaam, mayat itan tibiyag da. Nagdakkel di balay da. Kanduan tilugan da. Ay nabakit. Narigat tagbilang itipiyag, no di pa'y napusaan titlog. Sa bagay. Kitaam langan ni Rosa. Mano atawon na ija abroad. Nagam di na pa'y naipatarimaan di balay da. Alaman? When ta pinagadal na dagiti anak da iti kuleyo. Ita, adda nurse nga anak na. Anya? Nurse ay di balasang na. Katwan, registered nurse Apay, di mo aya nakita nga agjut-jutin ijay provincial hospital? Kastaya. Wen, iso asigurado ti baligay no agabroad ka lakay. Day ta, akit no amuda nga usaran ti kwarta matgadan da ija abroad. Hangam no saan? Ay sos, saan tayo nga amo na niya ti mapasama? Sa anak ko na makitaltalon, paray. Si Kantulagan. Taapay pare. Nagabrudan ni bakat ko. Agnam ay kamen. Ha? Imbag kayo pa ya. Dimtungan ti swerte ti biyag yung agasawa. Ay, gat kas tala ti biyag Kat inton agipaw it ni bakat ka.
Sobran to nga aramatan may iti pagkasapulan may. Adan to pa'y paginumtan iti arak paray. Ag video kinantan. Adan to pa'y pagmadyo ngay. Pare. Oo. Di ka agbilang itipyag, no di pa ila napusan dagiti itlog. Narikat da ita. Anya? Paray. Makitam da jay. Di ta nakalugan di bakit kao. Day ta eroplano. Ay unay gan pare. Saan mo't nga eroplano da ita itudtudom iti tangatang? Anya saan? Anya kuma? Helicopter da ita pare. Aya! Naimas mo't lang tinlutok atin mo lalakay. Puro mo't sayote kan bolong ti parya. Ay na nga di manok na. Bakit? Ay katsindan, dagiti anak mo. Imunada nga minan anangan, tamapandagi skwelan. Ay, Agan anos ka kadilakay. bakit? Dandani man hindi pa nagtatalon. Di pagtalon ko, Ha? Apay nga naklat ka. Kunak, di kwarta pagpunak ngagtalon. Adakin ka, sana ya. Awan. Wan lakay. Ada kanya. Barang no, agswerte tamanan. Kit ado ti maapit ta. Barang Ay, una yan. Nalagip na dya impadulin na apagtalon na. Ay, nakasweldo nga tan ni Ebeng ija Hong Kong. Mabalin kumat siguron asingiran. Makabulan sa Nebeng ijay Hong Kong. Makabulan na iti Domingo. Ipag. No kasta, nagipawitan iti kwartayo? Ay, manumot nga iti pawit na. Ay, saan pa nga rin na nagpauit? Ururayag ti awag na. Numano ti ipauit na. Ay, kasta aya. Manipo di nag-abroad. Jakon na pan nagkamali di karayan. Jak matin nagmulmula iti natang. Taurayak latan ti ipauit ni bakit. Ay, bayaw. Pakibagam tuman. Bayadan nanto ko ma, di binulod na kanya. Anya? Ada binulod na ken ka? Wan, kunana nga usaran na iti panagabrod na. Kunak mo saan asika tinagutangan na iti inusar na? Ay, siyak. Nasurok 40 mil ti binulod na kanya. Aya. Iso apang nga asim. Ibagam kan kwa na, tabayadan nan. Tausaran mat nila kay kung agtalong. Apayakim mo tong dagiti apukok, John. Kung na dyan inauna, awan ka no ti balbalunan da di pagadalan da. Kimutong dayamot. Apay di mo madlaw. Ay, kimutong da. Kasi damot ano di mo ikan iti balon da mapan ag-eskwela. Sapay nagadayo ti eskwelaan da. Ay, kwa, nanang. Anyat serbi ti panagabrod ni Ebing ngay. Saan pa iba ta nagpapawit? Ay, kastaya. Ang sika kuman at agtrabaho. Tapno adamot gastusan yung aga ama. Ha? Apay, agururay kalatan. Agtugtugaw kalatan. Ha? Kasanon ti pamilyam no kasta ka. Kwa? Patayam iti bisen, dagiti anak mau. Ay na, nagpintasan ni Ebeng. Kaslasaan nga iso. Nagpudaw matan. Straight pa yan ti buok na. Ay na. Bakay? Anya day takit kita am dita? Ay, umay ka alakay. Umay mo kitaan dito impos ni Ebeng a picture na iti Facebook. Nag, kita man. Kaslasaan nga iso anya. Ne. Kita ama. Nagdakkel mo tanday taritos na. Saan laday ta? Kita am ti kwentas kan bracelet na. Ay, saus. Kaslamatan balasang ni Ibing ititita picture na. Nakakitkiting ti short pan na. Wan, kita ampay daytoy may sa picture na. Kadwa na dagiti babarkada na. Ay, unayag. Nagpintasan day ta restaurant na pangpangananda. Kunana, nangina ka no ti makandita a restaurant. Ay, saus. Sabali na talaga ni Ibing. Bakit? Kaslamatan nagsubli iti kinabalasang na. Huwin nga rod. Sige, mabit lang lakay. Taag komentak man ma. Bakit?
Awanin ti allowance na giti ubeng. Agipawit ka mo da. Ay, unay kamatan. Kay papawit ko lang, hindi na palabas alawas, dumawat ka manan. Manumot la di 5 mil ngay. Anong sama? Di ka kiti agyaman, taga pa ipawit ko kan ka. Kunak man no, 25 mil ti sueldom dita. Apay nga, 5,000 lang mati ipawpawit mo. At damot paggasgastusak. Alangan mo't nga ipawit ko amin kada kayo. Anya ko mati paggastusam, kat libre ako nam. Libre ti ka nam. Ultimo shampoo, sabon mo. Tila damdamagaw. Agi pawitak tulap ta. Agimpod kamot ngamin Magungit ka man ako nakon. Imbis ko maanalailo ka. Unay kamot to yun. Bakit? I love you. Nagbadoy ka. Nagkorni ka. Tila ibagpagang. Ala sige, babayan. I miss you. Bakit? Bye! Inidip na. Apay akas to imot ti mapaspasama kada kami. Apay ngayon. Bayaw, umay kumansingiran dya utang ni bakit mo. Kasapulan nga minan nila kay ko, tagtalunan. Ay na, ipag. Awan pa imot impawit na pagbayad ko. Anya? Awan! Kasano amay bagamday ta? Kat kompleto mat ti alahas na no agpicture da ijay Facebook. Makitkitak ngamin kat. Nagpipintas ti bado na. Kastamot ng dagitibag na. Ah. Nangina pa'y ti pangpanganan da restaurant. Anya? Ada nakita makasta ipag? Ne, diyak mo day ta Ay na, kadno ka na yun nga agi-post iti Facebook na. Oh, ipakitak to kan ka Iso nga awan ti rason tapno saan ang makabayad ni Insan Ibeng. Ay, masapul nga agbayad. Apaan nak nila kay ko no, jak maipakita kan kwa na ti kwarta nga igamak. Nga impabulod ko kan ni bakit mo. Tata, saldaan nyo man. Dito nakaipatakderan ti balay may pangasiyaw. Diyak ko makayat. Ngam, ay na. Nakakasimot tanday talangam. Kasapulak kami tunay ti kwarta. Tanay, awan usaran dagiti ubeng. Malangaraw, di mo ko maipangina mo ta. Ang mga nudyak mo't kabailan ti presyo na. Uwan tata, kasapulak ngamin unay ti kwarta. John, lakay. Ibing bakit? Ay, adakan. Kailikan. Aguray ka man. Apaya nagawid ka. Kit saan pa imot analpas ti kontrata mi Hong Kong? Lakay, na-terminate ang iti trabaho. Sige, umunod ka man pay. Lakay, pakawanan na. Basol ko no apay ang na-terminate ak. Naglablabasak ngamin. Kan ado tinakautangak apadak a Pilipino iji abroad. Anya? Makipagpakasyak kada kayo nanang. Makipagnad kami payla kada kayo. Hay, Pasensya kayo, nanang. Awan pag naudan min. Tain saldamot gaya man ni Jun ti balay mi. kanya nga rod ngay. Uwanan ita, marik na yon tiriga ti ado ti utang na. Sayang laeng tinapintas nga oportunidad mo ya abroad Ibeng. Ay, no kumata nagim-imped ka, no inornong mo ti swildom, saan kay kumana kakaasita? Kat si Kamat, John, nagbalin ka nga ambisyosaw, ta nagbilbilang kay tipyag, adi pa'y napasaan dagiti itlog. Anya ngay, makita yon ti bunga ti aramid yu ita. Sige, agnad kayo nga rob dito'y balay. Angam nay, agtrabaho kayo tapno makabangon kayo manay. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagbilang iti piyet no di pa'y napusaan titlog. Tampok dito'y programa tayo. Kasta la ti biyag!
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastalatibyan! Agyaman kami itingkay panang tarabay.